Welcome to my channel. Welcome to Eko TV. Diri sa lungsod sa Matalom guys. Among isuroy sa tubig nga gikuhaan diri sa Canigao Island guys. Maunig atabay sa una nga katong sakaraan pa nga guys ba. Sakaraan pa nga mga tao nga dinhi magkuhag tubig nga tabang. Unya mauna pud ni karon gigamit sa atong mga turista dere sa Canigao Island, ang paraiso sa lungsod sa Matalom. Okay guys, among itor kung kuan. Okay. Ato ta sa kuan. Maunig kan guys, padung ta sa tangke guys kan. Okay guys, diri ta sa kuan. Padung ta sa kaning kuan. Among pakit-on sa atabay nga gituhaan diri sa Canigao Island nga tubig guys. Kani guys na. Okay. Maunig kuan nga ang tabang ni guys. Maunig tubig guys nga maunig tangki nga kuhaan o kuan tubig sa mga kuan tubig nga tabang dire sa Canigao Island. Okay. Among ito guys sa kuan dire sa tubig ba. Guys, may tangki. Guys, sabay diri sa Canigao. Ano magbantay guys? Diri sa kuan. Maunig kuan diri sa Canigao atabay. Karaan nga atabay guys. Dinhi gikuha ang tubig sa isla. Okay. Ingon makita guys ang tubig. Kuan guys, maunig tubig nga kuan. Tubig nga tabang diri sa isla. Dinhi gikuha ang kuan, di lamang makita ang tubig. Maunig. Okay guys, di man makita ang tubig guys, di man makuan. Maunig kuan, atabay na. Naibuho guys no. Maunig nagbantay niya. Di man makita ang tubig. Kuan. Guys na. Okay. Maunig atabay nga gikuhaan diri sa isla nga tubig pero yang agtabang na ni guys, pwede na ning mainom niya kuan. Okay. Welcome to my channel. Welcome to Eko TV diri sa Canigao Island. Mabuhay and God bless to all my viewers.